Kitabu cha Ezekieli mrengo wa 29 unabii julu za Misiri. Katika siku ya 12 ya mwezi wa 10 mwaka wa 10, neno la Bwana lanijia kwamba mdamu leza bushiro lolo upande wa kwa Farao mtawala wa Misiri na uomboze unabii kinyume cha Misiri yose. Neno wambe kukala Bwana Mlungu anamba vivi, mimi ni kinyume nawe we Farao mtawala wa Misiri, rizo karibomu uhambalaye kaika vizuhojo, na kwamba muhoana ili ni wangu mwenye nazitengezera mwenye elenda kwangiza viloo cha ndea kiza nigahende makumba ga vizuhojo gagwiranengwa na makokogo ndakuvuha ni kwamboze kulekeza vizuhojo hamga na makumba gose gazigogwiranengwa na makokogo ndakutsuhanyika wehamga na makumba gose ga vizuhojo undagwalandani ndakunzumanywa na kuzikwa ndakulazere chakura kwa nyama sakani na unyama mahaha ndosi makala Misiri mandio manya kukala mimi ndimi Bwana kwa ukala wewe wakalere mdata mduga kwa nyumba ya Israeli mariho kugwira uwa bandika na ukitarura vituro jao na mariho kuremera uwa ukibandika na ukenda maguluga ugateteme kwa vizho Bwana Mlungu anamba vivi ndarehamu shuzuluzo na nilagi atoa kwako na nyama kwako na nchi ya Misiri ndakalaganzo kamare kiza tuhu ndamandi wamanya ukala mimi ndimi Bwana kwa ukala wamba muhoana ilini wangu ndimi niliyoutengeza bailola ni kinyume na uwe najo vizuhujo na ndaihenda nchi ya Misiri ikaleganzo kiza tuhu kulaizira migidoli hata siene kuendelea hata mwaka wa kushi kano la yolo mtu edulwa nyama lundilo kira na mumo kamdaishi mtu kwa muda miaka 40 ndehenda nchi ya Misiri kale ganzo kaya nchi zirizo ganzo na mizienda kala ganzo kwa miaka 40 kaya miziriyo mihuhu ndatamusa Misiri kaya mataifa kwa tamula kaza nchi tofauti ela Bwana Mlungu anamba vivi mwisho ya miaka 40 ndakunzumanya Misiri kula kwa mataifa mariko samusa ndafanikisha kahera Misiri kiza ni auje kaza nchi ya Patirosi nchi mario jalwa na kukoma ndakala na utawali wa nguvu ndakala utawali wa nguvu kukira utawali zose na konda zikunya kahere zuru za mataifa mangine ndio henda ukale utawali mnyonge jomu na ukale kaunda tawala go mataifa kahere Misiri kenda kala kahere kuluhiro ra nyumba ya Israeli ndakumbukiza Israeli dambia ya kuigalukira milungu ya kuigalukira Misiri kumala vizi ndo mande wamanyo kala mimi ndimi Bwana Mlungu kaiza siku ya kwanza mwezi wa kwanza mwaka 20 nafungahe nora Bwana ranzirira kwamba mdamu Nebukadneza mtawala wa Babeli warihenda jeshire rihende kazi koma ya kuishambulia Tiro kila kiso chahenda luvara na kila kituro kikisonyoka kiza yena roje shire kama patire kituka yo kazi reo henda zulu za Tiro kwa visho Bwana Mlungu anamba vivi ndailaje nchi ya Misiri kwa Nebukadneza mtawala wa Babeli na yandasanyosha hawe na halenyara kula mumo visho vindakala mariho garoje shire Bwana Mlungu anamba nzampata nchi ya Misiri mariho kaziye kwa ukala mani hendera kazi siku hiyo ndaihende mara kaheri nyumba ya Israeli ni kuhende we Ezekieli unene na usikirwa ni kila mtu ndo mande wa mwanya kukala mimi ndimi Bwana.